ri ke kala ni ta ni nin thun chi so sam so ta jurung go chi nin dun se ra ma so ani ta ri nin thun chi ta ke ga ta tap tun che nin thun chin chin chi so sam so nan ba so nin thun de tro yong ra ba ye zu ge tong go men si ja ga bo ja sa la nin pa te ki ti cha shi tin le ba atang ata ja ta de tan da ja ga ku te kun le min da te po shi sto chi le ro tang zu tan da de ku te ting a zu shi ja ne dis kam chongas ni shus langa re tarang boy jaga ga ji chongde mong boy re nga zu ni pa ta le ba ta re de ta nga da asa nda de gu de jaga pu gu de de ja fu shis les ra ya ani gu de thanda ka she thanda le ma so pe fu ni chin ji ski le gu de मिठाई पटेंगे नी को तो मैं तो सांग कितने सांग तो नहीं है सांग तो हाँ को तो वो सब का हम तो सांग कैसे सफाई तो अच्छा पटे नहीं है तुम दिशा से मुझे ना टेंशन से मैं ज़्यादा है ना ये तो साथी मन बुलाने जाता ए रे साथी मन बुलाने जाता ले लो छोटू मिठाई ले लो मिठाई ले लो छोटू मिठाई ले लो 장인데 단다 자가 동생 몽골이야 야 뭐라 된바 랑가다 엔트시나 소티 레로레로 치즈 랑가다 되는만 맞다데 백당 알아내 치아시켜 대 빼고 엔트 참고지 자가 눈서 되는 빨과 두나 어들 땅에 치대와 자가 뭐지 가신 동안 믿다 봐 가지고 야 바자만 미ठा이야 카팔 때들아 리고 या मिठाइया जल्दी जो हमें जाना है और ना जल्दी जो जल्दी आओ ठीक है तो रात दे ले सो दे या आओ जल्दी चाहिए हेलो मिठाई खा बिना हेलो हेलो तेजू अल्लाह सुंदरी सुंदरी है सुंदरी अल्लाह बड़ा सुंदरी और बड़ा सुंदरी कहाँ है जल्दी आओ आ तो जल्दी और साथी है इधर आ तो पापा लगे लंगा से टी-शर्ट लंगा एमबी सिना से होती है nhưng cho cái đồ cái jaga oso sa tam sai ta ya ajang da ya jaga không có thể sa shimba mi ta ka और बच्चा है तो बुलाओ तो ना मिठाई देता है बोलना छोटू बच्चा है बहुत सुंदर है इसका भाई और बुला दो छोटा बच्चा है तो मुझे शिजा की दी छोला अंदे जगह ठों से चली 아상이 디와 자가 조에서 사마도 사임바 마마 사마도 사이 때때가 주 시작이 디초란 자가야 디 부신 좀 그냥 군사님 받아가 돼
Sao con sao? Sao sao? Bắt được vậy. Nè Nguyên. Nè mình bắt được đấy. À nè, cake xin nhớ cake ấy. Tụi mama nhớ chưa? This is eight eight. Put up. Dale, musa. Estamos teniendo Esa. 아무도 왜 아무도 못 줘. 어머라. Mesa, mesa. 어머 부정적. 야. Ya, mamá, ya. Ya, gana, ya, gana. Ya, está, pues. Vamos a ir dos horas. 네네네네. Ya, mamá, ya. 네네. Ya, mamá. 됐어, 됐어. 그럼 대우 말해. 어머, 해봐. 어머, 해봐. 아하, 다녀. 뭐 하다 이랬는데.